Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Nitwa Solange Irakoze. Ndi umuvugabutumwa nsengera mu ishengero Nouvelle Jerusalem iri mu Kibitoki, kandi ni nahomba. Nagomba kubagezaho message Imana yampaye ngira amashengero. Ariko mbere yuko tuyitanga reka ntangire nsenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, Mana ndi imbere yawe muri aka kanya Yesu, ngiye gutambutsa message. Mana ntaba ari jewe, ariko izina ryawe rishyirwe hejuru. Witeka Imana Nyiringabo, ubane n'abariko baranyumva kandi nanjye ubane nanjye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Nsabye mwami wanje mwiza, ubwenge bwanjye muri aka kanya ntiwari bwo bukora, ariko ukorere muri jewe Mana. Witeka Imana unshoboze muri byose, kandi unkomeze kukuri umwami w'amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti senze nizeye, amen. Tugiye gusoma ijambo. Mbere yuko nanga message, hari ijambo Imana yampaye riri mu Itangiriro ibice 6, murongo waho ni wa 13. Teme y'iri jambo iravuga ngo kora icyo wahamagariwe. Turasoma ubwo n'umurongo wa 14. Haravuga ngo Imana ibwira Nowa kubaza ubwato. Imana ibarira Nowa iti, ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umuryano kubwabo, nuko nzobarandurana n'isi. Wibazire ubwato mu biti byitwa goferu, ubucemwo ubwumba, ubuhome ishishi imbere n'inyuma. Amen. Turi ku ijambo rivuga gukora icyo wahamagariwe. Uyu Nowa 22 haravuga ngo, tumanutse 22 akavuga ngo, nuko Nowa abigenza atyo, uko Imana yamubariye kose niko yakoze. Amen. Rero uyu Nowa yumvira Imana, akora nkuko Imana yamubwiye. Turi ku ijambo rivuga gukora icyo wahamagariwe. Mwene data uri kuranyumva, Imana ishaka ko ukora icyo wahamagariwe. Nimba ari mu murimo w'Imana runaka urimo, kora icyo wahamagariwe. Icyo ukwiye gukora nyine kijya nyine Imana yagushizemo, kora kiriya. Uyu Nowa yumvira Imana, akora nkuko Imana yamubwiye. Abaza ubwato, amaze kubaza arabikora, baramuraba bakabona ko mengo Nowa nibabona ibyo arimo ntibabitahura mbese. Ariko Nowa wewe abandanya kubaza ubwato. Mwene data uri kuranyumva, umve, bandanya ukizwa, bandanya ukorera Imana. Ubwo bwato nyine ni umurimo w'Imana runaka se, ubwo bwato ni mu nzu y'Imana uri, komeza ukora ibyo ngivyo nyine, n'Imana igiye kuza ikaguhera umugisha, kandi yarangiza ikanakugirira neza. Turi ku ijambo rivuga gukora icyo wahamagariwe. Kora icyo wahamagariwe mu murimo w'Imana. Ukomeze kubaza ubwato, utunganye, wirinde gukora ibibi aho gukora ibyiza, kandi iminsi yawe uyikoreshe neza. Wibuke yuko kuba uriho Imana yo mu ijuru yagiye ibana nawe, kuba uyu munsi ugihema ni ukuri Imana yo mu ijuru niyo yabikoze, kuko ubu hari abo muba mungana uyu munsi batakiriho, ariko wowe Imana irangije irakurinda. Imana irangije gushira no mu murimo wayo se runaka, igushirayo kugira ngo uyikorere. Rero bikore neza kugira ngo Imana ikurabire mu ijuru ikwishimire. Turi ku ijambo rivuga ngo gukora icyo wahamagariwe. Kora icyo wahamagariwe kugira ngo Imana yo mu ijuru igusangeyo, ize kuguhemba kandi guhe n'umugisha. Rero bikimeze uko nguko, Imana ica message ku mashengero, irambwira ngo abantu banje batanguye bankorera mu kuri no mu kugororoka, banyubaha bakananyubahisha, ariko uyu munsi bose baranaye, bamvuye ko bajyanywe n'isi, ndetse benshi bajyanywe n'iterambere ryayo. Imana irambwira ngo ije guhemba, ije no guhana. Turi ku ijambo rivuga gukora icyo wahamagariwe. Irambwira ngo ije guhemba, ije no guhana, kandi ije mu ishengero ryayo. Mwene data uri kuranyumva, kora neza nkuko Imana yaguhamagaye. Icyo yaguhamagariye kora icyo nyene, kandi niho izagusanga ikakugirira neza. Irongera irambwira ngo nta kitakoreye ubwoko bwayo, nta kitakoreye abantu bayo, nako Imana yabanye namwe. Imana yo mu ijuru yagiye ibana namwe, yagiye ibarinda, yagiye ibakorera ibitangaza.
hama ngo benshi barangije bayivuyeho. Uyu munsi Imana irangije ibaha umugisha, hari abo yahaye amazu, imaze kubaha amazu bayivuyeho, Imana barangije ry'amazu bayahinduramwo amahoteli. Kubw'ibyo ngo Imana irababaye kubw'amazu yahaye abantu nk'umugisha, hama bakayahinduramwo amahoteli. Kubw'ibyo ngo Imana irababaye, bitumye igaruka mu ishengero ryayo. Irongera irambwira ngo arabo yahezagije imiduga, uyu munsi niyo bagenderamo bagiye gukora ibizira. Kubw'ibyo ngo irababaye. Bivuga iki? Ngo mu bwato bariko barakoreramwo ibizira, mu bwato bariko barakoramwo ibibabaza Imana, bariko baratukisha izina ryayo bari mu bwato. Kubw'ibyo ngo Imana irababaye kandi iragarutse. Ngo buri wese iraje mu nzu yayo kugira ngo buri muntu wese Imana ipime imirimo yiwe, irabe uko yayikoze, irabe nuko yabyitwayemo. Rero mwene data uri kuranyumva, uri muri murimo w'Imana runaka, aba maso, kuko Yesu aje mu rushengero rwiwe, araje akore kontroli mu rushengero, arabe ukuntu ibintu wabikoze, ukuntu ibintu yagushizemo wabyitwayemo. Yesu arangije arambwira ngo arabo yahaye ku ngabire uyu munsi ntibariko barabikora nk'uko Imana ishaka, ahubwo bariko barazicisha amafaranga. Ariko ngo mwaherewe ubuntu nimutangire ubuntu. Ubw'ibyo Imana irababaye kandi irababaye. Irongera irambwira ngo hari abo yahaye ku ngabire, barangije bazicaraho, izo ngabire ntiziriko zirakora nk'uko Imana ishaka. Ngira nkubwire mwene data, we wicaye ku muhamagaro wa mugenzi wawe, ukanga ko uyu munsi akorera Imana, hari byinshi Imana ari kumucishamo bigatabara ubwoko bw'Imana. Ariko uyu munsi wazibiye umuhamagaro wiwe, wanze ko akorera Imana. Kubw'ibyo Imana iraje, kandi nutaba amaso ugiye kugirana urubanza n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Irambwira ngo rero mube maso, turi ku ijambo rivuga ngo ukora icyo wahamagariwe. Mwene data uri mu murimo w'Imana, akora icyo wahamagariwe kandi bikore neza, ntutsikamire mwene so kugira ngo mwene so adakorera Imana, ahubwo mutera intege kugira ngo akorane Imana. Imana niyaza izasange nawe yarakoreye Imana kugira ngo ibashe nawe kumugirira neza. Ngo Imana ije guhemba kandi ije no guhana, kandi ije mu ishengero ryayo. Nshuti y'umusaraba uri kunyumva, ba maso, kora ibikorwa by'Imana nk'uko yabiguhaye, kandi uwo muhamagaro wawe ukoresha nk'uko Imana ishaka. Weya kukoresha nk'uko wowe ushaka, oya, ahubwo ukoresha nk'uko Imana ishaka. Weya kukoresha nk'uko isi ishaka, ahubwo ukoresha nk'uko Imana ishaka. Kuko isi iraduhenda, ikaguhenda ngo kora ibi, jyana n'isi, jyana n'iterambere ryayo. Ariko n'isi iriko iraguhenda, nyuma y'uko isi irimo iraguhenda hari urubanza uzagirana n'Imana. Yamara Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi igarukiraho. We wari warataye imirimo y'Imana, uyu munsi utagikorera Imana, wahora wubaha Imana ugatinya icyaha, ariko uyu munsi usigaye umeze nk'abandi bose. Yesu araraba mu rushengero rwiwe, akaraba uwo yatuma akamubura. Yarangiza agasanga abantu bose barasamaye kandi bararangaye. Benshi bararangaye, barangariye mu isi. Turi ku ijambo rivuga ngo ukore icyo wahamagariwe. Ariko benshi ntibariko barakora icyo bahamagariwe, ahubwo bariko barakora uko isi iriko irashaka, uko bobo bavyiyumviriye. Ariko kubw'ivyo ngo Imana irababaye kandi iraje mu ishengero ryayo, iraje guhemba no guhana, iraje gukora kontroli, iraje kuraba imirimo wakoze, iraje kuyisuzuma. Iraje mwene data wowe uri kuranyumva, we wari warataye umurongo, wari usigaye ukora ibyo wowe ushaka, garukiraho kuko Yesu aje vuba. Mwene data ngira ndakubwire, nimba waravuye mu byizerwa by'Imana ukaba wisamariye, ukaba wavuye mu by'Imana isi yagutwaye, garuka. Yesu arakurindiriye kugira ngo akubabarire. Mwene data ni waba maso, Imana yo mwijuru ibukugirira neza, ariko nutaba maso ugiye kugirana urubanza n'Imana. Abantu bo muri iminsi sirababwira ngo kora iki bakagikora. Nago bariko barumva ko Imana ishaka, ariko bariko barumva icyo bo bashaka gukora n'imitima yabo,
ariko ntibakore ko Imana ishaka. Kubw'ibyo ngo Yesu aje vuba, buri muntu wese agiye guhemberwa imirimo arimo arakora. Mwene data, kubw'imirimo wahamagariwe yikore neza, kandi uyikore mu kugororoka, mu gukiranuka, utinya icyaha, wirinda, uhagarara neza, kuko Imana yaduhamagaye ari yera, natwe tugomba kuba abera, tukagenda nk'abantu bagiye i Siyoni mu ijuru, apana nk'abantu bagenda kwa Siyoni. Tube maso, Imana irababaye, maze ngo Nowa bigenza nk'uko Imana yamubwiye. Mbega mwene data, we ni wari ukwiye kubikora nk'uko nyine Imana yakubwiye, apana kubikora nk'uko umutima wawe wakubwiye, ahubwo hagarara neza kugira ngo Imana ikugirire neza. Wewe nshuti y'umusaraba, uri kurafata ingabire Imana yaguhaye ukazicisha amafaranga, kandi ngo twaherewe ubuntu dutangire ubuntu. Kubw'ibyo Imana iraje, kandi ije vuba. Ni ukuri mube maso ngo mwami mugabye, kuko mutazi umunsi n'isaha. Buri wese atunganye ingeso ziwe, buri wese ahagarare mu murimo w'Imana, ahagarare mu kuri no mu kugororoka, buri wese akorera Imana bikunze, kuko ngo ababikora bikunze nibo bazabiherebwa ingero. Rero nshuti y'umusaraba, wewe wari uri kuranyumva, Imana yo mu ijuru yashakaga yuko ugarukiraho, hanyuma ukaraba uko wakoze mu myaka yaheze. Uyu mwaka wa 2023 ugatangira, ugahindukira, ugakorera Imana neza. Imana ubwije guhemba abantu bayikoreye, Imana ubwije guhemba abantu babaye maso, Imana ubwije guhemba abantu bayitsimbatayeho, Imana ubwije guhemba abantu bayikore mu kuri no mu kugororoka, Imana ubwije guhemba abantu bativa yanze, Imana ubwigarutse kugira neza abantu bayo basuzuguwe. Nawe nshuti y'umusaraba, ndakwifuriza kugira ngo izi gusangeyo. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza. Ndangije mbifuriza umunsi mwiza no gukora Imana mubikunze, kugira ngo Imana ibitegereze ivuga ngo ndafite abantu mu isi bakinyubaha. Reka rero dusenga Imana, hanyuma kubw'ibyo Imana ibahezagire. Mana, mu izina rya Yesu, senga y'ubwoko bwawe nyakubaha Imana bwari ko buranyumva, ndiko nambutsa zino message ku mashengero. Mana, ndasengeye ubwoko bwawe kugira ngo ubugarure Mana yo mu ijuru, ubagarure mu nzu yawe abantu bari barakuvuyeho, abatari bagukorera mu kuri no mu kugororoka. Ndakwinginze mwamubaha imbaraga, Yesu bashoboze muri urugendo rujya mu ijuru. Riterebo sayini nizo nini waya raba tutaya mandozo nikotaya riba saka irovegide. Mana bahimbaraga, erega mwamu utabashoboje bobo bananirwa, erega utabashoboze Mana isi yabatwara, erega Mana utabashoboje Satani yabatwara. Ariko ndasenze mwami wanje mwiza, kugira ngo Satani ntabakwege, ariko Mana yo mwijuru bagarure mu buntu bwawe. Erega Yesu muwapfiriye nabo barimo, erega muwameneye amaraso ku musaraba barimo. Yesu ndakwinginze garura ubwoko bwawe Mana, abari barataye intumbero bagaruka mu nzira nziza ijya mu ijuru, ubahe kwikora umusaraba badacogora, kugeza igihe uzazira cyangwa bapfiriye muri iyi si. Ubahe guca muri irembo rifunganye mwami Yesu, nubwo ari bibeshi biriko biragora. Ndakwinginze Uwiteka Imana nyiringabo, ubahe kuramiriza urugendo rujya mu ijuru mwami Yesu. Abahora bitwara uko bashaka ntibagasubire Mana, ndakwinginze uyu munsi ubashoboze Mana, tangure kubaha imbaraga mwami, bahindukire kandi bibashoboze mwami wanje mwiza. Witeka ni wabibashobozamo nyakubaha Imana, bazabasha guhindukira. Urakoze nyakubaha Imana, komeza kubana nabo bashigikire kandi bakomeze muri byose. Kirenze cyo mwami wanje mwiza, uzabaherezo ryiza, bazataha ubwami bwo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti senze nizeye, amen. Mwari kumwe n'umuvugabutumwa Irakoze Solange, sengera mu ishengero Nouvelle Jerusalem au Burundi. Iki kiganiro kitwa Inzira yo Gukiranuka, muzakwama mucyumva minsi yose kuri televiziyo yacu. Murakoze.